Dober dan. Iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Sveži kino naslovi so trije. Cloverfield, film s pošastjo, kao posnet iz rok amaterjev. The Darjeeling Limited, novo duhovno popotovanje obešenjaškega Wesa Andersona. In Away from Her, ki je poln starih ljudi in njihovih tegob. Vsi si zaslužijo pozornost. Down with messing with locals or whatever. I don't know who the hell would come out here. What bugs me out is that we're so damn deep in the woods and people are going to try and come out here and mess with us, then they got to have something wrong with them and I'm not going to play with that. Well, how do we know it was people? Well, even if it wasn't, I'm not going to play with that either. Svež je še spomin na čarovnico iz Blaira, na nizkoproračunski miks grozljivega in dokumentarnega, ki je bil seveda zrežiran in sploh ne tako grozljiv. Njegovo dokumentarno tehniko si zdaj sposoja film Cloverfield ali prosto po naše Pošastno. Za osnovo pa jemlje zgodbo o razjarjeni beštiji, ki se nameri nad New York. To je seveda štorija o Godzilli ali njenemu očetu King Kongu. Ustvarjalci pa so sposojeno z vseh vetrov zvarili v zanimivo filmsko doživetje. I knew that if this movie came out and I had nothing to do with it, I would rush to see it because I do want to have that experience, but I don't want to go sit through a movie that's about terrorism. Cloverfield je za pogledat. Mogoče greste v kino zaradi njegovega bombastičnega zvoka, mogoče pa bi potreboval malo več hororja in malo manj stupidnih vrstic, da bi šel v panteon filmov s pošastjo, kjer seveda najdemo med drugimi Aliena, Gostitelja in seveda najboljšega fighterja vseh časov, Kinga Konga, kralja Konga iz Konga. Ampak katerega Kinga Konga, ki pravzaprav ni kralj Konga, niti ni iz Konga, ampak iz Skull Islanda, po slovensko Lobanjevega otoka. Najprej zamižimo pred vmesno različico iz leta 1976 in postavimo nasproti original iz leta 1933 in neaktualen remake Petra Jacksona iz leta 2005. Izida dvoboja ni tako enostavno napovedati. Neverjetno je, kaj so pionirji naredili v kameni dobi. Sila vpliven film in še zmeraj delujočo balado o pošasti, ki se preobrazi v junaka in naposled požanje naše sočutje. Nikaj. Mi pa bomo vendarle porekli tole. Novo stoletje potrebuje novega Kinga Konga iz Konga, kralja Konga. Recimo, da Peter Jackson ni posnel perfektnega Kinga Konga, zato pa je ustvaril perfektnega Konga. Načte, kam leva. Minuta za sponzorja. ETV praktični nasveti. Gotovo se kdaj vprašate, hudiča, zakaj so DVD-ji, ki jih dobivam po pošti, prepognjeni in včasih tudi prelomljeni? Ali mi takšne že pošiljajo? Nasvet? Povprašajte svojega poštarja, hej stari, a mi mogoče ti lomiš moje DVD-je, ki jih dobivam od ETV-ja? Jaz bi rajš videl, da ne.
I think we have a chance to make this kind of a life-changing experience, and I think we need it. Samomorilni Owen Wilson, domotožni Adrian Brody in najnižji Jason Schwartzman so bratje v novem izdelku totalno originalnega Wesa Andersona. Like napoti tokrat po železniških tirih Indije, kar se seveda spet sprevrže v romanje duš. What's going on? I don't know. I guess the train's lost. What did he say? He says the train's lost. How can a train be lost? It's on rails. Ne zamudite kino predstave, zakaj film Darjeeling uvaja predfilm Hotel Chevalier, ki vas poteši vsaj slogovno. Če v njem sprva ne zaznate še kaj smiselnega poleg nage ritke Natalie Portman, se vam mogoče razjasni do konca. Nasploh je Darjeeling manj dostopen, bolj zrel od avtorjevih prejšnjih filmov, kot sta The Royal Tenenbaums in Rushmore. What's wrong with you? Let me think about that. Where you going? I don't know. I've killed my world and I've killed my time. Julie Christie je bila pred 33 leti Lara in v Doktorju Živagu je imela svojo pesem. Zdaj je Fiona, ostarela žena, ki mora zapustiti moža, saj ji Alzheimer vztrajno briše spomin. Zelo močan film. A zakaj bi šli gledati nekaj s starimi ljudmi, če pa tega nočemo? Zato, ker razlike ženejo tokove. Razlika v temperaturi požene toplotni tok, v tlaku mastnega, v napetosti električnega, različni filmi pa poženejo miselne tokove, ki so dobri že sami po sebi. Ja? Nasvidenje, to je bilo Kinotožje iz ljubljanskega studia 137. Especially when they're deprived of seeing someone they care about. It's just life. Life. Don't talk to me about life.